Hapa niko katikati mu hoteli ndani, baharibishije hoteli, bayigize uburemu kabisa. Hoteli yote wameharibisha. Hapa niko katikati, mule katikati kabisa. Hii ni reception, ni mulango. Ese mwamwibuka wa munyamakuru w'umunyamerika uherutse gukora amateka ubwo yajyanaga ikiganiro cyihariye na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame? Uwo nta wundi ni Marion Naofo. Uyu ni umusore ukiri muto uzwiho gucukumbura ukuri gupfukiranwa, akavuga ibyo abandi batinya. Uyu musore akaba ari inshuti nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi babizi, akaba ari inshuti na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ndetse akaba ari inshuti y'akadasohoka n'umukire wa mbere ku isi, ni umuherwe Elon Musk. Kuri inshuro rero Marion Naofo yasohoye inkuru yuzuyemo amarira, amaraso ndetse n'agahinda gakomeye. Inkuru ituma umuntu wese ufite umutima wa kimuntu yibaza niba isi kigira impuhwe. Yatangaje uko indege z'intambara zitagira abapilote drones leta ya Kongo yaguze mu Bushinwa ziri kumisha ibisasu ku babyeyi bari mu masoko, zigashwanyaguza imibiri y'abana bato mu gihe amahanga yicecekeye. Ariko se kubera icyo aya mahano akomeje gukorwa nta nkurikizi? Nirihe banga rikomeye riri inyuma y'iri ceceka? Banje kubaha ikaze, mwaramutse ndetse mwiriwe mwebwe mukurikirana uyu muyoboro wacu Pilot News TV, aho ducukumbura amakuru asharira n'ukuri guhisha inyuma ya politiki n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe indi sura. Ntabwo ikiri intambara y'amasasu isanzwe, yahindutse jenoside yica abantu biturutse mu kirere. Turifashisha amakuru aherutse gushyirwa hanze n'abanyamakuru bakomeye nka Marion Naofo ndetse n'uwitwa Zayini Sayjadi, kugira ngo twumve neza uko ikoranabuhanga rya drones ririmo gukoreshwa mu kwica inzirakarengane, ndetse n'uko amabuye y'agaciro yatumye ibihugu by'ibihangange bipfuka amaso. Kugira ngo twumve neza ibirimo kuba, tugomba kumenya ko leta ya Kinshasa, nyuma yo kubona ko ingabo zayo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR zikomeje gutsindwa ku rugamba rwo hasi, yahisemo guhindura amayeri. Yaguze indege z'intambara zitagira abapilote zikorewe mu Bushinwa, iziha ibirindiro bikuru mu kigo cya gisirikare cya Bangoka Eksangani. Izi ndege ziyoborwa hifashishijwe mudasobwa, bari mu birometero magana uvuye ku murongo w'imbere w'urugamba. Intego Kinshasa yatangaje yari yo kurasa ibirindiro bya gisirikare, ariko ibyo izi ndege ziri gukora ku butaka bwa Masisi na Rucuru biteye ubwoba. Amakuru yizewe yemejwe n'abanyamakuru barimo umunyamakuru Marion Naofo ndetse n'ikigo cya Crash Report, agaragaza ko ku itariki ya 8 Gicurasi habaye amahano atazibagirana mu mateka. Isoko rya Mushaki ryarasenywe, ababyeyi barimo guhahira abana babo. Murabyumva, isoko ryari ryaremye, maze igisasu kiremereye cyoherejwe na drones za FARDC kigwa rwagati mu baturage. Abasivile b'inzirakarengane bagera kuri 24 bahise bahasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka bikomeye. Amashusho yagaragaje abana bato bakurwamo ibyuma by'ibisasu mu mibiri yabo. Mbere yaho muri Rurwe, indi drone yarashe inzu y'umuryango wa UNICEF Igoma, ihitana umukozi w'Umufaransa-kazi w'impuguke mu by'ubutabazi. Ariko hari ikintu gikomeye cyane kitagaragara muri ubu bwicanyi. Kuki FARDC irasa amasoko y'abaturage? Igisubizo gishingiye ku miterere y'uru rugamba. Uko iminsi yicuma, biragenda bigaragara neza ko abarwanyi ba M23 atari umutwe w'iterabwoba nk'uko Kinshasa bivuga, ahubwo aba ni abaturage barwanira kubaho n'uburenganzira bwabo mu gihugu cyabatereranye kikanabibasira. Aba baturage bahagurukiye kwirwanaho kuko kubaho kwabo kwari mu marembera, bicwa kandi banyagwa ibyabo. Leta ya Kinshasa imaze kubona ko idashobora gutsinda abaturage biyemeje kwirwanaho, yahisemo gukoresha iterabwoba ryo mu kirere. Irashaka gutsemba no gutera ubwoba imiryango yabo iri mu bice bigenzurwa na M23.
ibereka ko nta hantu na hamwe bafite umutekano, ni uguhana abasivili bazira gusa aho bavuka n'abo bari bo. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: kuki nta gihugu cy'igihangange gihaguruka ngo gihagarike ubwicanyi bwibasira inyokomuntu bwemejwe n'abanyamakuru batandukanye ku rwego rw'isi nka Mario Naufo? Aha niho tubonera isura nyayo y'uburyarya bwa diplomasi mpuzamahanga. Nk'uko umusesenguzi Zain Sajjad yabitangaje, ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israeli birimo gucuruza mu maraso y'abanyekongo. Abanyamahanga ntibajya muri Kongo kuzana amahoro, ahubwo bitwaza gushaka amasezerano y'amahoro n'amasosiyete y'abacanshuro ba gisirikare kugira ngo babone uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro nka coltan, zahabu na cobalt. Amahanga aracecetse kandi arebera ubwicanyi bwa Mushaki kuko ashyize inyungu mu by'ubutunzi n'amabuye y'agaciro imbere y'ubuzima bw'abaturage ba Kongo. Bafite isoni zo kwamagana Kinshasa kugira ngo itabima amasoko y'amabuye y'agaciro igaburira inganda zabo. Ubu bwicanyi bwa FARDC bwakabirije umujinya ndetse buhishingiye urugamba rwa M23. Nyuma yo kubona ko abaturage bakomeje kwicwa urubozo, M23 yafashe icyemezo gikomeye. Yagabye igitero gikomeye yambuka ibirometero amagana, irasa mu mutima w'ibirindiro bikuru bya drones bya FARDC biherereye mu mujyi wa Kisangani. Ibi ntabwo byari ukwiyemera, ahubwo kwari ukurwanira ubuzima, kurwanira kubaho, bashaka gusenya isoko y'ibisasu byicaga inzirakarengane z'imiryango yabo mu masoko y'Amasisi. Dushingiye kuri ibi byose, ejo hazaza haka karere gashobora kugana mu byerekezo bibiri bikomeye. Icyerekezo cya mbere, niba amahanga akomeje gucecekeshwa n'amabuye y'agaciro, Kinshasa ishobora gukomeza kugura intwaro nyinshi zikora ubwicanyi bwo mu kirere. Ibi bizatuma M23 nk'abaturage barwanira uburenganzira bwabo bongera imbaraga mu gushaka intwaro zihanuriza indege. Ibintu bishobora gukongeza intambara yeruye ishobora no kurenga imipaka y'intara. Icyerekezo cya kabiri, gutsindwa kwa FARDC Kisangani no kumena amabanga gukorwa n'abanyamakuru nka Mario Naufo bishobora gusebya leta ya Kongo imbere y'abaturage bayo ndetse n'amahanga, bigahatira Kinshasa kwemera ukuri idashaka. Kigomba kwicara ku meza y'ibiganiro n'abaturage ba M23 igakemura impamvu zatumye bafata intwaro aho gukomeza kubamishaho ibisasu. Mu gusoza inkuru ya Mario Naufo ku bwicanyi bwa drones mu isoko rya Mushaki ikwiye kutubera indorerwamo itugaragariza ukuri gusharira. Intambara yo muri Kongo si urugamba rwa gisirikare gusa, ni umushinga w'ubucuruzi bw'amahanga akize ku mabuye y'agaciro ushyigikiye ko leta yica abaturage bayo ikoresheje ikoranabuhanga rihanitse. Mu gihe amadolari akomeje kwinjira mu mifuka y'amasosiyete y'Abanyamerika na Israel, amaraso y'abana ba Mushaki azakomeza kumeneka, ari nako M23 irwana intambara yo kutazima nk'ubwoko n'abaturage ba Kongo. Ese wowe dukurikiye, urabona isaha izagera amahanga akava mu rwijiji rw'inyungu z'amabuye y'agaciro akarengera ubuzima burimo kuzimira, cyangwa azakomeza kurebera kugeza igihe abarwanira uburenganzira bwabo bizabasaba kwirwanaho kugeza ku ndunduro? Sangiza igitekerezo cyawe ahabugenewe, kora like unakande kuri subscribe kugira ngo ukomeze